التلاجة ما بيجرالهاش اي حاجه. هنروح مقلبينها كده معانا بحيث ان هي تتهوى. اجيب المعلقه. ماشي. اول ما انزل بالبضايه اهي، هقوم بقى ايه شايله دي على طول واديها تقليبه على طول عشان البضايه ما تستويش. ماشي. اي جبنه نستو انت عايزاها. بصوا هتديني بقى طعم الجبنه النستو دي بقى في البشاميل ما اقولكوش تحفه. بصوا بقى عملنا ايه، خدنا طبق اهو من البشاميل عشان ده البشاميل اللي هيتحط على الوش. هنقوم مطه كده تحسوها كده في المكرونه، مش عارفه انتوا هتشوفوها ولا لا. دي مطه الجبنه النستو، مش عارفه هتشوفوها ولا لا، بس والله العظيم اهو. ده سر اللي الستريبس يطلع معاكي مقرمش. بتاعتها قطعوها يا بارده. ويا بارده هي. بصي لسه البخار بيطلع منها اهو. والستريبس بتاعنا اتجبره قطعي مقرمش حته وجميل قطعي حته اهو. بسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعه؟ شايفين الشكل والحلاوه؟ الله اعظم. الاداء. تعالوا يلا افطروا معانا.